Kumusta ngay mo't ti trabaho? Doon na anak ka. Ay, makabanog nga ro tatang. Nagado ti ipapaaramid ni Boss Jerome. Sapay dandan ni Inaldaw nga agpamiting. No kasta, isaw, ti pagsarsaritaan nyo itay ka ni Trixie, agayemaw. Wan tatang, masakit ka no ngamin ni Sir Alejandro. Iso ati anak na itanti mangimaton iti kumpanyada. Ata talaga akasta ti patakaran ng iti babak nang nga akin kuko ka ng iti dadakkel a kumpanya. No saan da nakabaalan nga asikaswan ti negosyo da, ipasublat dan ka ng iti anak da. Wan nga ro tatang, kasta tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahuan mi kini Trixie. Kahit nasingput-mut lang ka na iti kabarbaro abusyo. Nasingpot-mot kit di. Iso na lang ta medyo stricto. Nakasirseryoso at tao. Awan iisaman na. Kanayon anak kamirugrog. Ay, kit isamam nga anak. Tapno umisamay. Anya? Ni tatang man. O mga no panunutan na paikit di nga agpatpacharmi nga kankwana. Nus isamakit din nga awan mat gap-gapo na. Saan mat siguro anak ko? Isumamlaang tapno umisamay kasjay. Ay nasaanan tatang. Talaga siguro akas jay dagiti babak nang. Seryoso da iti biyag. Nang runa no maipapan iti trabaho. Oh, Donna. Kunak man no imbaon na ka ni Boss EJ site? Wan, ngam in-cancel na. Ipapa-arrange naman ang dagiti schedules kan meetings na. Iso kano ti i-report ko ita. Ay, agpada tangarot Di mat coordination kadagiti suppliers kan clients ti ipapaasikaso na kanyak. Iso kanumat ti iaramidak iti report. Ay, talaga saan ang mauawatan ti ugali day taubos tayo. Ay na, naku namon, Donna. Moody. Isupay Talaga akasta kanu ngamin dagiti nalakayan abaro. Anya? Kasanumat ngamin asaan ang malakayan abaro kat kastamat ti ugali na. Nakaserseryoso. Dandan ni saanan ang may drawing ti rupa na. Gapo iti kami misuot na. Anya? Sika talaga, Trixie. Inggaraw mo man ako napon. Pudnumat. Naimbagla ang ngarud taadamat itsura na. Tanuawan laang. Ay, Jack Amon, friend. Uy, agtalakan. Ang mga ano adapay makangagkan ka kat ipulong da ka kini boss. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Naka-ready amin ng dagiti schedules tayo itaalawa, sir. Okay, good. Awan ka dito na-conflict nga schedules? Awan matkit di, sir. Naka-schedule amin iti husto nga oras. Nakasurat amin nun iti report ko, sir. At ito yun? Okay. Sika ngay mo, Trixie. Nalpas ka din ti report nga ipapaaramid ko kan ka? When sir, adda dagiti correspondence ang masapol nga i-review tayo ita. Okay. Isupay lang nga ron ti i-discuss tayo ita. Rugyamon nga ibasa ti may papan ka nagiti correspondence. Tapno damalpas tayo. Tane, mapanan ti oras. Hello, sir. Good morning. Hello, Donna. Good morning. Anya nga oras ka sumre ki opisina? Agrobrubuata kon, sir. Apay ka di? Kayat ko ngagsarak ta, sakbaya sumrek ka iji opisina. Ha? Kayat ko asawan, ag-meeting tapay sakan to sumrek. Okay. Sige, sir. Okay, isend ko ken ka ti address ti lugar a pag-meetingan ta. Okay, sir. Sige, tagrubatak matan. Agkita tanto ijayan, Donna. Bye. Sige, sir. Bye. Nag-order ako ni ti kananta. Ngam no dapay kayat mga orderan. Ibagam lang iti waiter. Oh, adto iti menu. Ag-order ka pa sa tanturog yan tag-meeting. Ah? Saanan, sir? Okay akon kadagit in-order yun. Sigurado ka? Wan, sir. Okay. Kasano nga ron? Adta ka din update may papan ka nagiti pending a permits kan documentation? Wan, sir. Adda do a permit ang masapol a pirmaan nyo.
Mabalin ko mat nga isagana dagi jay kalpasan ti meeting tayo. Itikas na, malpasan. Okay. Wan gayam, sigurado may pasam amin a report inton o may alawas. May papaniti monthly coordination meeting tayo. Noted, sir. Madamamat kit din nga aramidak ti report ko. Nagiti ngay materyales. Awan kanipay nagiti ag-deliver. Inton Miyerkules ti pa nang i-deliver da kadagiti materyales, sir. Na i-coordinate ko matkit din kadagiti trabahador ijay say. Nasayat mo't nga rin kasta. Agyaman na kiti update daw na. Ibaga madagos na dagbaliw ka nagiti schedules kan meeting ko, wan? Owan, sir. Okay. Ne, at dahil tagayan man timakan. Mangan tapay sakan to sumrek iti opisina. Rabiin nga maawan pa'y lang mo't jay anak ta, baka Wan nga raw lakay. Urayan tabiitan Amangan no paawi danday jay. awagam man kitday. Amangan mo't madamanan meeting da. Iso nga aginggay takat awan pa'y lang. Nalabit akasta lakay. Awagam mo iti kasta. Maamuan ta, no urayan ta, wano umunatan amangan. Tanay, rabiimot ta. Mabisin kan aya. Saan pa'y matkit di Ang awagam latan, tapno amuta, no sa dinon, ti ayan na. No paawid nga tanuan, no anya. Sige, mabiit laang nga raw. Taalaak ti cellphone ko ijay salas, lakay. Anyamot din. Adala man ti Rabi. Ngam talaga adyak pa'y lang maala ti turog ko. Ay, anyamot din. Apay ngay adyak mo din maiwak si iti panunot ko ni Sir Jero. Ay, tunggal agkidam. Kasla iso ti makitkita. Ano kasanumot namin? Kat pamiting a pamiting. Sapay dudwa kami. Ay, anyamot din ti kastoy. Tila mapampanunot ko. Ay, naku, Donna. Huwag kang assuming. Iti kaano man, saan na kanto ang magustuhan ti boss mo, anya? Ay, kinasayaan. Pilitat ti maturog. Alaag man kit di ti headset ko. Tagdengagak iti kankanta. Una saan, agdengagak iti drama. Tapno mayaw awan kumandag iti nagado a pampanunutat. Ay, Donna, ayan. Sa dino ti papanam, Donna. Kasla agdardaras ka mat. Uwan, Trixie, imawag ni Boss Jerome. Ag-meeting kami kanumanan. Manan? Uwan, friend. Kanayon matan ti pa nag-meeting yung friend. Iso pa'y Isumot lang nga iso ti pagmitmitingan mi. Amangan mat, no saan laangan a meeting dayta, friend. Anya? Anya ti kayat mo sa one friend. Amangan mat, no i-date na kan, pero dinadaan laang sa meeting-meeting. Anya? Sika talaga, Trixie. Tila man malablabid mo. Anya nga ti among friend, amangan no pudnumat ti atap ko. Ay sus, malabo friend. Pag kunaam kumamat ngay, amalabo friend, agbagay kayong tupay. Anya? Ay panawan ka man laangan, Trixie. Amangan no sa bali pa'y ti pagturungan ti saritaan ta. Masapa ka arumwar ita ta meeting ta, Donna. Ha? Masapa ka arumwar ta meeting ta ita, kunak. Ay, kwa. Sir, apin no dito'y tayon opisina yung ag-meeting. Isumulaang nga adda tayon dito eh. Saan? Diyak kayat dito Kayat ko arumwar ta. Anya? Rumwar ta ijay ta ngag-meeting. Nawatan? Siyak ka di laang, sir. Wan. Apin ngay asyak laang, sir. Apay asaan akaraman dagiti katrabaho. One-on-one da dya meeting. Iso ada talang. Sa balid ang tumat nga aldaw. Okay. Itisigod ka di apagmitmitingan ka, sir. Saan? Iti sa bali mo't alugar ti kayat ko apag-meetingan ta. Anya? Sumabay kan kanya. Aglugan ka ni ti kotsek ta medyo adayo da dya alugar. Ha? Di kagdanag, tawan dakas nga ramidakan ka.
Mapantalangin dyan nga meeting. Sige, sir. Da kayo nga ron ti makaamo. Mas daaw ako na talaga kini Boss Jerome, friend. Mas daaw ka itian niya, friend. Iti kanayon na apanangawis ken ka nga agmeeting ijerwar. Huh? Amom ka di? Ada kayo kini Boss Jerome ti pagsasaritaan dagiti kaopisinaan tayo? Tunggal kas di arumrumwar ka? Anya? Dayta ti pudno, friend. Iso nga agpudno ka man kanya? Agar-aram ka din ni Boss Jerome kan ka? Anya? Saan, friend? Sigurado ka? One friend, sigurado, 100%. Ay, talaga asaan ang mauawatan ti ugali day ta Boss Jerome? Kat no dandan ni inal daw na ka nga irwar. Kanayon kayo amapan mangan iti agduduma a restaurant. No panunutom ana imbag, kasla i-date na kan. Aklunak ano maminsan, kas tamot kan ti mapampanunot ko. Iso na lang talaga ang maipapanlaang mat iti trabaho ti pagsarsaritaan me. Lukas di arumwar kami. Ay, iba din talaga ang boss natin, friend. Pakipot. Ah? Panagkunak kat kursunada na ka ni Boss Jerome, friend. Mabain laang siguro ang mangibagakan ka. Managbabain ka nung amin, isong aging gaita kat awan pay laang asawa na. Ah? Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti atap ko, friend. Iso ano siyak ti sika, sikan amis mo ti mangipakita iti motibo ken kwa na. Anya? Makaisumak iji anak talakay. Tapay mat, bakit? Damdamagan nakit den no kasano ka kano anagaram idi kanyak. Ha? Tapay kanungay mo, tanadamag na dayta. Panagrik na kano nga men kat ide-ide tibus na. Pagkunaan na ngay mo, akasta. Kanayon kano nga awisan tibus na arumwar. Isu na laang tanukas ti arumrumwar da, puro mat kano trabaho ti saritaan da. Kastaya. Wen, ngampasaray matiliwan kano ti anak ta nakakitakin kwa na tibus na. Panagkunam binitaw. At da nga taagpay so posibilidad na amabain laang nga agaram tibus ni Donakin kwa na. Mabalin siguro akasta, bakit? Ang palagi pamtaw jay anak ta. Nariga at timang namnama. Baknang apamilya tibos na. Ang mga notice-testingan lang matday ja Jerome ja anak ta. Sabagay, husto ka alakay. Kasla imposible mat nga agpayso nga aggusto ti kas ka ni Jerome iti anak ta. Awan matkit de, ti pilpilyan ni Ayat. No talaga nga isuda tinaituding para iti tunggal maysa, ay kat nasayaat Ang kastay na ko na kaon, palagi pam jay anak ta. Ibagam ta paliiwan na tibos na, tanay, narig at ti mailawlawan. Agyamanak manan iti panang itulod mo kanyak, Sir Jerome. Awanan yaman na, Dona. O sino nga tinakatugaw iti balkon ti balayo? Ninanang ko dayjay, sir. Ubing pa'y gayam ti inam. Amom, nagasat ka. Ngamin, aging gayta kat addapay lang ni nanang mo. Sana kas kanya kanyak pulos nakaden na ti inak. Natay ka nung amin itimpas nga inak. Kastagayam, sir. Wen, nakita na tansamot na ni nanang mo. Ay, huwag nga agpaiso, sir. Ang mga no kaya ti dumanon di tabalay, tayam amo kayo kadanan ang kantatang ko. Ay, katuna. Dahil talaga yan. Sige, dumagasak pa nga ron. Sana balit awan mo't tin papanak. Nanang, tatang, iso ni Sir Jerome. Iso ti istorya at kada kayo akabarbaro ang boss ko. Bugbog tong nga anak ni Sir Alejandro. Iso itanti mangimatmaton iti kumpanyada. Sir Jerome, iso matdanan ang kantatang ko. Hello, tata, nana. Naimbag nga orasyo. Kastamot kin ka, sir.
Laimbag man na nakapasyar ka mo dito'y nano mo apagtaungan may, sir. Wen nga raw, ay na, pasensya amon ato'y balay may, basit laeng akal kalapaw. May ngamin intulod, tatang, nanang. Apag gusto mo't nga da iti balkon ni nanang. Iso ako nakadumagas pa'y ni Sir Jerome. Kastagayam. Uwan, tata. Ay, agkapi ka pa'y asar. Wen mo't nga agpaiso, sir. Kwa, saanan? Inton maminsan laangan. Agpakada akmat lang adagos. Adapay gayang papanak. Kasta ka day, sir. Wala na. Katagyaman na kiti panang pasangbayo kanyak diti pagtaangan nyo. Awan anyaman na, sir. Sige. Patuloy ko na, tata. Dona. Sige, sir. Sikati makaamaw. Patuloy ko, Dona. Agsarita tantulangan ni opisina. Sige, sir. Kitagyaman akmanan iti panang itulod yung kanya. Agan-anad kayo iti panagmaneho yo, sir. Agyamanak, Dona. Iti anya, Boss Jerome. Iti kanayo ng parangkad kaduam kanyak. Iti di mo pa ng papaay kanyak. Tunggal awisan ka arumwar. Agyamanak. Tada ka amangan anos kan mga awat kanyak. Agyamanak. Tada ka dumdumngag kadagiti is-istoryaan kanibagpagak. Dayjay? Awan anyaman na, sir. Sorry ngam sapay ko ma. Tadi mo ikan iti sabali akay papananti kanayon nga irorwarta. Sir Jerome. Sapay ko ma tadi mo panunutan nga ide-date ka. Kinapudno na. Kayat ko lang amin ang matutukan ti kumpanya. Isu akanayon ti panagmeeting ta. Kayat ko apulido kan plansado ti panakaasikaso ti kumpanya. Diyak ngamin kayat ababalawan na to ti amak. No bilang tagka problema ti negosyo mi. Sir. Isu adak kay unay a panagyaman ko. Tadda ka akanayon iti sibay ko amang tultulong kanyak. Nang runa karagitinaskan am asikaso. Ket kas na ko nakitayan, saan aday ti kanayon nga irurwartado na. Trabaho lang ti makagapo, awanan sa balipay. Ang yamanak na sinong bata mo't lang, ti ayat niya datdaton ko kin ka, Jenny. Napanagdagak namin ti kinapod ng mga gayat mila. Isa ron bang nalangarod ang magunod mo matten tinasamit nga wan. Itinabayagan nga idatdaton mo kanyak. Sapay kumata din aktupal daangan. Namnamaam da ita, Jenny. Si kalaang ti babaeng ayatek, aging gat tong palbiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulong daang iti denak. Ikarik da ita ken ka. Agyaman ak Miller. Ikarik, asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi da iti lugar kadagiti sa pataken karing karita. Ket sabay ko ma, tatintog baliw da ita panagayat mo kanyak, Jenny. Awan to ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aging gat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino manan tinagapuam, Jenny. Papa, Nakisinlarak ka kadimanen, iti dayjay amamirmiraot. nabanogak papa. Kaya't kunti agi na na. Natangken na talaga ti ulom. Talaga kasi adinak ipangpanghag, ha? Papa, ay ayatag ni Miller. Ha! Minamag a klase ti ayat ita, Jenny. Anyang iti masakbayam to iti dayjay amamirmiraw lang. Anyang ay ti ipakanantukin ka. Root! Papa, He! Sinam sa dyan lalaki. No di mo kayat nga dadag sa mapasamak ken kuana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadida kami kumamatlapdan nga agin nayat.
Iha, ang panunot ka man alaimbag. Saan ang maibagay na niya ang Miller ken ka? Maglang tayo! Iso arong bang nalaang nga rod, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam. San ket nga di may isalaang ang mamirmiraot? Papa, Ulita ka, sinaam day jay a Miller, no di mo kayat nga dada ka sa mapasama ken kuana. Ammom! Noon niya di ka bailak nga ramidan. Saan kumaratang ken tulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller, ay uwan, sir. No, ti anak ko ti sapsapulan yaw, awan ditaw, Simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw, sir. ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, tataywan na ti anak ko. Saan ang may bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam? Ah, ay, saan kumabatakas ta ti panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko, iti anak yaw. Awanin ta lupa sa o! Basta ibagam iti anak mo timbagak. Hindi mo kaya't nga dada ka sa mapasama ken ko na ibagam timbagak. Nalawag mat siguro ken kantay ta. Apay ka, Miller. Itay payadi ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Diyak man na muna lang. Kasalaman tanahagan. Dagasin na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumwar kami. Aging gaita. Awan pa mo't lang awag context na. Sapay di na sungsungbatan na kita awag ko. Ah, ay urayam laeng Ang mga no pa umay day jayan. Sa balit agparparik na kanyak narang. Ha? Mapanak sa langin ni Jebalay ta. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar aramay iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naadakitin dakas na napasama ki ni Jenny. Ay, akalma ka kumalaang anak ko. Patsag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga no adalag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito yung envelope, Jenny? Anya dilinaon da ito yung envelope, Papa? Ay, kita ba? Tap numaamuam. Passport kan plane ticket? Anya di kaya sa wanda ito, Papa? Mapantan ni Amerika, iha. Ijay mo nga ituloy di panagatar mo. Nasasayam na lang ijay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamat ijay na antim nga hilda. Kastamot ten dagiti kasinsin mo. Ang Papa? Di na kuman pagpungtutan, Jenny. No kayat mo nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Papa, amo yumat. Manipot pa idi. Tinumpal kon ti amin akayat yu. Ita, iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayatak. Awan ka din karbangak nga agayat, Papa. Saan na ka amabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang data. O sarimot aday ta utag mo. Iti kasta. Ad-adang agprogreso ti biyag mo. Mamin ano ka ding ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Papa. Nusan kumanatangkan ti ulom? Diyak kumamat aramidan ti kastoy. Pakawanan nak, Miller. Nga,
aramidan tanti relasyon ta. Saan, Jenny? Pangasim. Di na kumamutrabakan iti kasta. Tsaka kayat nga dana kasama pasama kan ka. Iso masapol nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amumat ana patig ka unay kanyak. Sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Iso pangasim. Di mo aramidan ti kastoy. Ay, ayatan ka matunay, Miller. Amumatay ta. Nung ipapanti parikot. Sige. May karigatak. Akasarita ti amam. Ilaban ko ti na ita, Jenny. Miller, nakasagana dagiti papeles mingag pa Amerika. Kati jayak mataniagadal. Anya, lugas ta. Panawanak. Panagkunakat na sa isayatan ti Kastoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni Papa. Amok na niya ti kabailan ng aramidan. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Talipatan ka matan, Miller. Nalapit asaan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan. Kasla madutog ti pusok. Iti sakit na. Ngam, wala. Palupusan ka. Amo kapla na amin da ito ta, mama. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti panagsuplim, Jenny. Miller, Amom to kasano ti kinapatag mo kanyak. Jak lakit ti kabala na mapukaw kay di biyag ko. Iso pangasim. Ta di mo waswasan ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Aramitan ta. Basta ikarim ti panagsuplim, ha? Kiti karik mat. Ikarik ti pananguray ko kan ka. Jenny. ay na, pagbitla talaga ti panawan saan ka di anak kaw. Wan nga ron, nana. Kasla kaano lang day di pirme arigrigat ta. Ita, may sakan nga tornay. Malaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kaw. Panagkunak. Panawin mo't siguro ang tapno, asikas wamatin ti bagay. At dayta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo dayta banag. Mapanan ti tawan, anak ko. Ken may siya, bakit akon? Asino tungay ti kadwamin tunawan akon? Nilaang dyan iti umuna ken mauding ayat ko, nana. Aklunak ngaging gayta. Or orayag pa ilang ti panagsublina. Anak ko, ang 20 na taon ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Di tayo pa'y di amo, ano si bibiyag na pa'y? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya nga iti amaw, ang mga no adakit din bukod na pamilya iya Amerika. Jak tulat tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak enton bigatwan. Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gayta ket dadjay pay lang a Miller ti linawon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak day ta insan. Amumat, saan ka di? Ay sus, masigurado nga dan pamilya na day ta a Miller ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo ninsan.
Sayang ti kinapintas mo niya. Kita man, no? Nabakutan ka na balasang gapo iti dayja lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan ha. Ni Miller laang tilinaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all, insan. Ang kasanupay nga daytang ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adda mat ni Miller iti Pilipinas. Awan mat kontakyo. Di mo mat amuno nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka, insan. Jenny, iya. Papa, Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkunak, kat sana ko nagbayag pa. Papa, di kay kumamatag sa ti kasta. Kasano aktulangan noawan kayon. Patibkirin niyo kumatipakin kami o. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Already mo ibaga. Amo, naging gaita. Kat ni Miller pa lang tayo etam. Papa, Ore ka sano, di pa nang ipakitam kanya ka naragsak ka. Marignaglat ti kinaliday mo. Pagawanan na kumanak ko. Noy niya dayo ka kin ni Miller. Nagbalina ka na ulpit ka rin ka. Tilang bukod ko pagragsakan, ti pinampanunot ko. Itakla nga maamilis, nga dugaya man, tinapasakitag. Pagkawanan na ka. Gapo, talinapdak, ti pagragsakam. No jak siguro linapdon ti ayan ayat yukin ni Miller. Lalapit, ang naragsak kayo kumaitan. Ang nagpamilya. Kat nakitak pa'y kumada kitang pokok. hustunan papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nakarkaro marigatan kayo. Manipon kita. Itat kon tinananay away-awayayo kin ni Miller. Sabay ko ma. Saan pa yan na nataw ti amin? Dawatag kay kitawan nakto iti pamakawan. Kan kuara, agraman iti inana. Anak ko, pagkawanan na. Kuma. Anak ko. Papa! Papa! Saksi da ito ang lugar. Tahan ayat abinokalme kini Jenny. Tuwapulo na tawen tinapalabas. Manipod da iti naudi ang nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunagan maudi ngayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ngayatak. Aging gatong palbiyak ko. Ngam. Ay. Gustong sakit ni nanak. Panawan matantap no asikaswag ti bakik. Gamin. Lumaklakaya kon. Mapapanmatan ti tawen. Ay. Noon day mata na panawan ti panaguray ko. Ang panagkunak. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Karbangag matagayat kan payat. Dito ang lugar tinagbalin asaksi tayo na admi. Iso da ito matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik nami. Panawan mo siguro. Tapno waswaso kan. Mila! Ha? Jenny?
Miller! Jenny! Oh, ang yaman nagtalag-supli ka matlahan. Among ka di nga. Shh! Hustunan, di mon baliksan pa. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny, Miller, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Katyak in laban kan ni papatiayan ayat. Pasensya kan, no mas pinilik ti madayo iti danam. Anag babawyak, kabayatan ti kaadak ijay Amerika. oh, Jenny. Sagbayan uyos ti hangas ni Papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ka ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamakawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Isungan di mo nga rudan panunutan day ta. Napalabasan day chay. Tinapatag kita kita ti ang dama. Kan ti masakbayan. Noon daya panawan ti panagsinata. Jak pulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa kasing karik di ka. Sika, ti umuna kan maudi ngayat ko. Katita, tandakan. Ituloy ta, tiyanin ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny. Anya naragsan sadyay awan tiriga. Sadya. Oo, simampot ka mo gaya man lakay. Malaalag tugaw ka ditan. Taidasar konti pangrabyan tayo. Anya, tinluto mapangrabyan tayo. Bakit? Ay, karne alakay. Sinagpawak iti balatong kan parya. Wow! Nagimasay. Sigurado nga dumanan ti makan ko no kastalay. Ay, kawan na. Amok nga mi na paboritom daytoy. Iso nga isot inlutok apang rabyan tayo ita. Ay, yaman na ka bakit? Oh, nagitubing ay. Simang patagalin. Wana, itay pay. Jeric, Joan, umay kayo ang tamangan tayaon. Wan, daddy. Jeric, may salang tisaw. Okay, kumusta ambot nga tinagmalem at panagbiyahem lakay? Adumot laang ka di tinapasadaam? Kasi ti Diyos bakit at tamot basit. Agmano akmat, daddy. Kasi na kayo ti Diyos, anak ko. Malalag, tugaw kayon, tamangan tayon. Sige, tukaw yaw. Wan, daddy. Wow, nagimas ti sida tayo ah. Nagbanglo. Wan nga rod makapabisin. Ay, mabait lang anak ko ah. Agkararag tayo pay, sakbay amangan tayo. Adda ka matgayam, Jerek, apo. Wala la. Itayak pa dito ya. Inyag ko ti abas toyo. Bagas kan groceries. Ay na, nagsaya atan, taadaman gayaman inyag mo nga bastumay, apo. Siyempre mo't kasta ti kinapatagyo kada kami, Lola. Ay na, pasensya kayon atanay. Di mi matan maisa party umay pumasyar ije balayaw. Saan ngamin maibating ni Lolom dagiti mula na tawan ti agsibog. Kastamatan dagiti taraken may. Awan ti mang pakano pumanaw kami dito'y balay, apo. Awan parikot iti day ta, Lola. Maawatan na kayo mat.
Iso nga raw, dasaklatan ti mangitulturod iti abastuyo. Banag apagyamanan mi unay apo. Kat, kumusta kayo matan ngay? Ni manang mo, kumusta matan? Dadi ka ni mamay, kumusta da matan apo? Kaasi ti Diyos. Okay kami mat, Lola. Uray kasano ti kinarigat ti biyag. Makaya-kaya mi matlat ta. At least, at ang trabaho may kanimanang Joan. Sa aran nakasliding, agpada kami atambay. Ay kat, nasaya at mat nga rod ano kasta. Well, Lola. Kas iti kanayon kong ay bilin kada kayo. Diyo kumaliwayan ti agyaman iti Diyos, apok. Rungbang nalaang agyaman kayo kadag iti bindisyon ang maaw-awat yaw. Well, Lola. Talaga kasta ti raramidan mi. Nagmayat at talaga tirik na no kagap-gapom iti simbaan anya, mami. Katuan mo't ngamin, anak ko. Iso nga rod, ako nak, akanayunan tayo ti makimisa. Iti kasta, agtultuloy mo't ti bendisyon ti apo kada tayo. Well, okay. Anyaga, iti inkararag mo, Jeric, anak ko. Nagyaman na karag iti blessings ngit ito ti apo kada tayo, Daddy. Very good, anak. Si Kangay ma Joan. Siyempre, nag-thank you akmat kadag iti blessings na iti pamilya tayo, daddy. Kinid daw ko, asapay ko ta mapromote akmat iti trabaho. Oo, patseg, asong batan na dayta akararag mo, anak ko. Mamatiak iti day tabakit. Basta di tayo liwayan ti kumamang kenkwana. Uwan, daddy. Mabisinak, Daddy. Di mat ko na mga ilibrida kami kalpasan na makimisa tayo. At iya imbagak. Katuan, inbagam dayta, sakbay arimwar tayo iji balay, daddy. Wen ngagpaiso lakay. Loko kayo Pagtitinulungan dakmanan ako Oo, sige. Mangkita tayo nga ro diti restaurant na mabalin tayo apanganan. Bigbigat, ngem suyaab ka, suyaab dita, dante. Ay, nahuwan nga ron. Apay, di ka agbiyahe ita? Ay, san sa bakit? Kasla masadutak man. Baturog akpay. Agbiayag penton malam. Labas! 1:19. Taya! 1:19. Ay, abab man kit diti Ang kubrado. taya kayon, apo. Ang taya taman, bakit? Ha? Taya! 1:19 ti labas idi rabi Agtaya kayo na po. Ay, abang bakit? Mari Pasita! Dumagas ka dito'y balay, tagtaya kami! Ay, wan maray, mabitlaang. Oh, anyang arot nga iti numerom lakay. Ay, jangan tayo ngagpaso ti mayat ang matayaan. 1:19 ti labas idi rabi At ti listaan maray. Anya ti numeruyo. Nan, kita man patilista ang maray. Toy pare, 1:19. 15, 18, 30. Ay, Mare, 14:28 man? 14:28. Mano maray? 50 laeng, Mare. 50. Nagbasit mo itong tatayang bakit? Gusto laeng mutlakay. Dakil mo tun ate, abakan na dahi tano bilang katumama ta. Natin mare, inayon mo dita 14:28, 500. Na, nagdakilan lakay. Wen atap no dakdakkel mo ti abakan ta. Luisa, bakit? Luisa! Napay ka lakay. Kasla nakanagragsak ka met. Nangabak ta iti huiting! Ang paiso lakay. Wen, 14:28 ti labas! Kat, manungay di inabag jeta yata lakay. Ay, katriniwuriw mo't abakat! Mayat ang arot no kas talakay. Isi Naeter. mani. Pero may, ay sa wakas, makagatang ako niti inararapaap ko ang motor. Ala, gumatangak mo tin akadagi ti appliances lakay. Ay, kawan
May mayat mo igatang ta iti kagawaan. Tapno adamot pakakit-kitaan ta baka. Yes! Yes! Yahoo! Oh, apay kastaw na itiragsak mo manang. Yes! Napromotak iti trabaho kading. Siya kun ti manager iti kumpanya pagtrabahwak. Yes! Wow! Congrats nga ro ta manang. Agyaman na kading. Katsi ka, kumusta mo't ti ibagbagam ngay offer da ken ka at trabaho? Pampanunutek nga ro no kasano manang. Daktakkel nga min ti offer da ijay. Halos doble ti sweldo kiti sigod na trabaho. Ay katuwa namon ati offer da ken ka. Man-mano ti agi-offer iti kasta akadakkal asweldo ading ko. Iso ano siyak ti sika. Awat mo ti offer da iti bangil a kumpanya. Sayang mat. Mangmangan ka mula ta na siksika, Dante. Mawa na. Naawan mo't gayam umay. Itayak pa nga ayab. Nga mawan mo't sumumbat. Di nanganak ko na si siya. Jeric! Joan! Umay kayo mga anak ko. Nay, timakder ka mo ten, Dante. Wala, tanalpasa ko na nangan. Mangan ka matitan. Talaga pinartakak tinangan ta. Anda pa'y aramilak bakit. Ay, sos. Ingkakot agbiyahen, Dante. Daitan tumula ang manan cellphone mo ti igama may tiyak malmalam. Tagtagari ka di bakit? Tano mga bakak. Sigurado si kamot lang ti may ranod. Ay na, awan na saya at nga ipaay ti sugal, Dante, Nang runa no kasta ka na yun ng mutan. Ikararag mo gitli ta mga bakak. Iti kasta. Adda pa ng kwarta tayo. Nagalas kasta na panuno mo, Dante. Awanan, talaga anaadik kan iti online sugal. Nakahado ka man ako na ako, Luisa. Di ta ka malagay. Nana? Malmalas ang mandataon. Oy, Dante! Agsubli ka dito, Dante! Nasaya at mat, tasimangput kan, Jeric. Apay, saan kayo mo't na nagkuyog kan ni manang mo? Saan? Ag-overtime ka naman ni Manang Joan. Na, kanayon mo ten nga ag-overtime. Wala ang tapno dakdakal ti masweldo na. Urayon tayo pa'y nga rod ni manang mo. Sakbay amang rabi tayo. No kasta, saan kayo pa alangan, mami? Saan pa'y urayon da kayo nga rod? Ay sus, mangan kayo na. Nanganak kon ijirwar. Anya? Nimat manang, amangan na parbangon ton nga agawid da jay. Kan may sa sigurado amangan da jayan ijirwar. Isa amangan kayo mutan. Saan yun nga urayan pa'y ni manang? Dito'y kon nga iparada ti motor ko. Iti kasta. Nalaklakan to ti papano ko inton madamdama. Sigurado ang magustuhan dati in take out ko apulutan. Mapanakon. Sigurado nga urahin na kung di taunag. Mayat ti kasti abiyag. Happy ko naman. Charan! No diwa mo ti agyaman ka nagiti bindisyon na mauawat yaw. Dom to ti aldaw! Asublin na dagita! Nene. Ket ninto sa taas! Ti agari dito isang alubungan. Ay. Nagloko na itabagtik. Kimot naman, lablabid lang. Lalalay! Tang, pagitong kitang. Sapay nagtadam ti panang kita na kanyak. Oh no! Tibagbagak! Sanak nga gululbod! Ueno agpadpatulaan! Ha? Babawin nanto dagiti bendisyon! Kadagiti tattawa di na amo ti agyaman! Kandi na amo nga ikan ti pataw! Jesus! Aguuyo nga talaga. Bye-bye aklat ha. Mapanakit din. Apayan, Luisa. Kasla nagbaliw mutan dito'y balayaw. Anya ti kayat yu asawan nanang? Tunggal umayak idi ditoy. Kompleto kayaw ang makisango kanyak. Ita, danda ni awan pa yan makasaritak kada kayaw. Busy kayo mat aminan.
Jak pa yan makita dagiti apu ko. Ay na, makumikum da ka dagiti trabaho da nanang, kas makita yumit. Aging gaita, sanda pa ya si Mangpet. Nay, rabiin, ngam adada pay laang iti trabaho da. Wen nanang, kanayon da ngamin nga go for time. Kat ni ngay mat dantay. Sa dino ti ayan na. Ay na, ada ijay si Ledmi ah. Agay ay ayam manen iti online sugal. Diyos aman na nga asay. Apa yan? Anya ti mapaspasamak iti asawam. Nanang, Saan mo't asigod akasta? wen nga rod, jakman ammo. Tay di napadasan na tinangabak iti weteng. Kanday ta nga online sugal. Ay nasimadot mo tin ngagbiyahe. Day talaang mo tin agsugsugal ti kukwaan na. Ay una yan. Uray dagiti anak mi, nanang. Ad-adun ti oras da nga go for time. Sana nakas iti sigod ang masapsapa da nga agawid, kat agigiddan kami amangan. Itawanan, nanang. Ad-adun ti oras da iti trabaho. Yes! Yeah! Ako! Nga na tiririyawam dita, Dante. Nangabakak manen bakit? Nangabakak manen! Oo, kita mo. Oh. Ha? Ha? Ay na, nagdakkel mo itong tinabak mo lakay. Ay, kit siyempre Apay kapoy. At dabanin kwarta tayo. Isimani ko naman. Oh, yung mo ti Gcash number mo. Ta isend ko kin ka ti pagpalingkay. Ah? Agawaam! Yung kagpalingki bakit? Gumatang kay dinaimas asidan tayo. Day karon iti baka ti alam. Ta mga raminak man iti kilawan. Makasinsida kami kat iti kilawan na baka. Sige. Ipasam nga ro din iti Gcash ko, tinabak mo. Ta mapanak mo tin agpalingke lakay. Luis, Luis, Apay ka di. Aday bagam? tulungan na. Ninay, apay yan. Agan anukan, Dante. Apay nga, ikamam tabarukon mo. Makaangas. Ay! Tulungan na ko pa. Sig. Ay! Dante! Ay, napo! Karuba! Tulong! Tulungan na kami! Nasayata si Mangput kan manang Joan. Apay ka day, Jeric. Apay, di mo ka dinaawat ti text cookin ka. Awagan ka. Ngam saan kamot kami na makontak? Ay kwa. Jak ngamin kayat ti madistorbo iti trabaho, iso nga in-off ko pay laang ti cellphone ko. Jak pay linukatan, manipod pinmanawak iti opisina. Ni Daddy, adda iti ospital. Anya? Apay? Naan-ano ni Daddy, ading? Naatake manang. Anya? Ala, agsagana ka. Ta mapanta iti ospital. Ha? Ha? Anya day, Jay? Kasla, adapin mo to. Hunggang peso. Kasla nagtaod mo't iti silid da mami kan Daddy. Ha? Kasla da mapupuuran. Ha? Kitaam, adda asok nga agtataod iti silid da mami. Ah, puor. Mapupuuran ti balay tayo manang. Unay matitikas na yung mapaspasama kiti pamilya minanang. Unay yan. Talaga akasta siguro ti bihag anak kaw. Wena, ngam una yan, tanagigiddan damot lakit din. Naatake lang nga rodan ti asawak. Naurampay ti balay mi. Saan nga day tananang. Naikat pa'y gayam ni Jerry kiti trabaho na. Pagyamanan tayo lang ti Diyos. Ngamen, nailasat ti asawam ti pan nakaatake na. Kan saan unay anapuuran ti balayaw. Sumagmamanula ang apasa ti napuuran. Naimbaglaangan ananang. Tasan nairaman anapuuran ti kwartang iduldulin ko. Napati dayjay, kat nauramay jak amo na talaga nanang. Ay, nalipatan yun samot namin ang ti obligasyon nyo iti Diyos, anak ko. Nanang, Manipod na padas yo tinapintas abiyag. Saan kayo matan a makimismisa?
Saan kayo sapayon nga karkararag? Nanang, Di mat kanayon ko nga ibaga kada kayo, nga oray anya pa'y abindisyon ti maawat yaw, diyo kumaliwayan ti kumararag kan agyaman iti apaw. nanang, Mala, gusto dayta na panagsangsangit mo. Agbalin ko mga adal kada kayo dayta. Anya ngay nga rod, ano sa nyo manan ati mang rugay anak ko?